Dipu manja kaceleng mile stroke sarthi rong hang rong atawar kahinwa jok rat kaceleng kisung. Rong khang blok angkang pachini ni pin pen education EM Richard Tokbi kahum ridam. Dilai mini stadium ki kim ke patang serak Japan dilai KSA head branch pen kachuningri. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sana ki sopen ki jokilong Japan Amar Jivan e hinpen mesen adovai nangli tumapan nangwan pilo. Laan chota kalisi pokso pokang kila kileng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai. Klarda kachini Japan Troxy 5A Hini Drop Ho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo. Kardom pinia daba birta long penili sami mirin hansipi pinia birtang ton pen arjik tha. Rong rup kachukim artale nangdo o puwai phit setame bangso rong long jongsi kemise natawar milang ave pulote rong rup arahi ave anparta bangso rong along kaboche atum ke paprang dun Japan katikuk thetan. Lasonsi lakha kriner kep lumbajong constituency ka parlo dipu manja kaceleng atawar milestroke sarthi rong hangarong along towar ka heno parpik penajok masabanle arwi ki janganta hadak aratum kaceleng kisungnang. Kedamtang MEC kiliga prang sitame Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangapan lo pajir dunlo. Laso teng si kilik pahay sinang pusi nang cecak dunlo. Non ke kilik ta haidun et lo bonta pinyani anta nilitumarong kacileng akisungpen nang pajokpon pilang. Lasi prabjin pen nilitumaki-sungpen nang pajokpon tha pusi hadak arong asar kanya rong hangpen pirangke thengno nang pachini dun. Lasi chohangon lo CM Sara long tan nili lo chupi dam kapilo ki hangke nang like towar le le nang pinosar pulu he matari no ini MSC hai det lote nang pipo towar kali ring ta nang pipo kopi ma kesung nang pipo pulu lasi nili ke ajata nang ne la towar si nang po jo la rong asor tum kido ke dam school o somara tumpen jo chamwok champlet school choto yonta siksak o kilometer sivet der kilometer wet sita kang lit kang ter lasi to warang ke kopene nang sok wo praing ke nai politisa Milito marong apan Karbiang Autonomous Council pen tangka mahal pen hemrile nang kipinangji pole ke hangdun kali. Atheni litumta kacheleng atawar ki misen ka vi penajok jirlo phirlo kesoki un e kachepon kachewan pen kechenglok hithi kulat kedam kewang anparta osomaratum school kidon anta kisung chetong nang kok titiklo lasi prabjin pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangla pen MEC Joni timongatum nang semar pipon tha pusi hadak arong aratatum pen chuning ripon एकदम कच्ची लेंगवांग की मिशन निंग पुयालो तंका महल ये नंग ये ले क्रोल पुटी बिल्डिंग निंग तु कली मुथे तोवार बैंग आके हाय डॉक्टर तुलिराम होना बना के हाय जोनी तिमुंग अलंग लितुम तोवार नि सलाम पिते मिशन जी पुसी चुनिंग रिलो अथे नि तुम सरपी सरपू जेलो फिलो के हेलाता नि तुम शिक्षा इदा अथे मने तो तोवार बैंग की मिशन निंग जी नि तुम दले के छे लेंग जी कली अथे मने की बी की थीडिंग स्कूल का चोतय जेलो ने फिलो ने किसोला चिचिनी ने पुलिसी तोवार का चो है अलाम lada ke kopi rong ha arong bang ki sarthi rong hangarong lancho lukaning ji ye bang ki towar bang ki prabjin penili pite alang lituma phan churoji ake hai doctor tiram hang la pen ke ake hai joni timung aphan asi choning rian lo edu ekdom highway usorot iman adha kilo 500 মিটাৰৰ নাই বাচ্চা হতক স্কুল লবলৈ কিতিয়াবা আধা ৰাস্তা পৰা ঘূৰি আহে কিতিয়াবা যাওতে পিছলি পলাই পৰি যায় কিতিয়াবা কিবা হয় কিবা একটা বস্তু আনিম কলে মাথাত বুকি কিনি আনিব লাগে এনেকা অৱস্থা হৈ আছে একদম পুৰা হাইৱে লগতে পুৰা গাড়ীৰ দূৰতো আমি চাব পাই আছো হলে কি কৰি আমি নিজেটো ইমান কষ্ট কৰিব লগা হ'ল কিবা একটা টুকলা গাড়ী আনিব ঘৰত নোৱাৰো 4জন 5জন গৈ ঠিলি পেলাই আনিব লগা হয়
পিছলি যায় বাচ্চাহঁতে স্কুল যোৱাটো কেতিয়াবা ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰি আহে কেতিয়াবা যাব নোৱাৰে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে আৰু ৰাস্তাটো অলপ চাই দিলেতো ভাল আছিলে ছাৰ ইহঁতে ইলেকশ্যনৰ সময়তো কথাকেইটা কৈছিলে যে আমি কৰিম কিবা কিবি কৰিম কৈ পেলাই এতিয়া আশা কৰি আছোঁ News Report Carbin Long Live EM Richard Tokbi Education Asaikam Kilang Arpu Deng Tet Pen Long Ria Lo ke Charlia Hin ke Misen Athe ke Palong Ponji Aphan Pura Do De Sang Se Pen Along School Ahem Kahumri Dam Pen Danglok Block 3 along Sedame Kahumri Padodam Lo Lason Thotsi ke Dam Tang Chiti Ni Phai Cricket Homani Karbiang Long Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Hin Pen Thangnat ke Parju Avi Pin Pen Nijang Karbiang Long District Alo Rongkhang Block Angkang ke Do School along Kahumri Pedodam Bangso Kahumri da mahut than bang la pen loke charli oso maratum akisung kachi chak nang pen danglok school la pen ke charli hin ke pamisenji school staff atum kai kita register long kachi tok ponverji la pen anparta midday meal do anta misen pen ke pado ponverji aphansi kilang charia sai dengpon kidam tang chiti ni phai cricket homani em tokbia sang ho Kahumri dam school ake men miji me school men miji high school Waisong High School, Langmepi LP School, Rangsina High School, Green English High School, Khironi High School lapen Khironi Adras LP School Kaddukawi Longner Cap School along Kahumri Padodam. Bangso Kahumri Damahut Assistant Inspector of School Katharson Inti EDMC Nayan Pathak Deputy Inspector of School Hamren Longki Rongpi DPO SSA DS Lama lapen Rongthang Block BPEO Kunmili Bongrung Piatum Setong Dunrinti News Report Carbin Long Live Surihinira Kriner Kepen Kresir Kep Aningkan Finance Minister Special Package Pen Karbiang Long Angkang Pialong Inkoda Trok a constituency along ta Kuti Kep a mini stadium Kimrang Ponlo Lason si kedam tang Phaikuni ni Phai Kri Siahut Dilaya Longta Long E Somsi Asai Pang Cheng Ponlo Karbiang Long Autonomous Council CEM Kaning Je Tekang Ningkan Isiang Bong Patangji Pusi Pangdak Tekang Bonta Contractor Kasai Oi Thu Ong Ningkan Pli Chok Ji Dok Anta Patang Tedet Pinpur Dame Alongka Prek Constituency ke Labangso Mini Stadium Kikim Ketanga Sonsi ke Onglo Bonta Dilaya Longki Kima Studium Mabangki Tang Tu Therek Amat Borjan Constituency Angkang Chirok Tok Araratumki Manghu Prongsi Dokoklo Kaddu Kavelam Kilongdam Ji Aphan Pura Dilai KSA Head Branch Amai Phu Bikrom Prolapen KSA Bokajan Regional Committee Chunbang Nobin Rongpi Lapen Claim Raperatum Pen Humri Damlo Alang Tumpen Kepaklang Pon Ki Sai Ki Claim Tang Anta Lang Misen Asonsi Theklong Lok Setami Kitang Te Do Anta Un Anpen Kepatang Pon Peprap Nang Po Pusi Tuning Ripon Dilai Rupi Nilitum Ladak Nilitum Mahawar Along Kido Kedam Tang 2018-19 Aningkan Finance Special Labangso Package Labangso Labangso Scheme Bank Karbiang Long Along Kepatua Hin Pa Ching Thorji Pu Pen Stadium Ahavartin Mate Constituency Tins Tami Labangso Mini Stadium Bank Panong Pidolo Sonak Taxi Borjan Havar Aparman Abang Ladak Nilitum Dilai Havar Long Mangsi Labangso Stadium Bank Nang Kim Nang Rang Lasi Labangso Kikim Kerang Long Nilitum Pini Nang Kelang Lapuson Nang Langsi Ahamai Hui Theklong Pen Lang Misen Lo Lapen ke Ingjang Olo Lapen ke Tang Yason Lo Mate ke Tang Sikiong Lo Lapen Lapuson Lapani Klempon Thekapot Churulo Boy Pesetami Isi Pangbardam Puludang Te Havar Kaprek Pen Langdam Lote Ladak Bang Asapsu Ketang Dera Son Si Theklong Lo Labangso Asidiam Long Niltum Kelang Pen Isi ke Theklong Isi Kenang Sot Abang ke La Nilimim Gedo Aguileri Labangso Aguileri Anung Abang Inglong Tuipik Labang La Sopo Siho Labangso Anglonga Rai Masih Aguileri Stamiki Kimdu Lasi Vicengapor Pulutang Te Labangso Al
anh long bang nang kang rai phan si ang thek bang ki klang la si la bang su anh long ke pang rai re de jia phan lu tang te la dak bang ke isi la bang so anh long ke pasur kalite long pen ki bui la boson ma akenang sot hipiglang Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Live Balipathar Sports Association atum chipatir piponsi ingdeng nerkep Balipathar Sports Association Inter Club League Football Championship surhinira ingkora hinia baha aphan ke damtang chiti ni phai krihinia ni pen Balipathar Higher Secondary School pathu aklamalong chengponlo Balipathar Sports Association amai phu Joy Babu ingti pen chepahem phu ponsi Balipathar Sports Association alama ingthorlo adun tho chikimo asai deng ponsi bangso ke pathu pang chengponlo Bangsolong aluhi sarpo aman pen Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpi Chetongdun lapen anparta Manpeng aluhi pen Hanjang Langso Sports Association Chunbang Amit Puran Terang Sarupathar BJYM Amaipu Anil Tokbi lapen Manpeng Kedoatum Chetongdun Kicheng Sierni ke Pathupon Rongpangbong FC lapen Coaching 11 atum Angbongsi Pathuponlo ke Pathu Kicheng pen Coaching 11 atum Kachiting Group lapen ke thek sera jok Gold Troxy thaplo lapen halapu Rongpangbong FC atumta chiting olo sita gol ke thomansi chewoidun unchot loa jok Coaching 11 atumsi goal plipen chepahai ponlo Pini ke pathu ke thek naya anong eka chepalong ponlake Coaching 11 ke pathu ateran pen jersey number hini Angel Rong PC chepalong dunlo lapen la sonong e Balipathar Sports Association rap chunbang Kamal Bepensi Tangka kereng pajir pondo. Ki pathu ke cheng mate kangpuan ni sentensi pachun pondo. Bokajan pen ananterang Karbing Long Live. Apor ka chipi pen adaba birta nang kelang dona pot katu ka ve phanta akeropilo. Pini adaba birta ki lapansi kang toniklon.